Sinungdaram Pong give a tuan Fong Sindigi Maru ever Paus and Conga Seraga Mamda share to Zigi Ahanvada, Lag Liber December Mapanda Shanapati the cabinet mi Pangto Lagani, Tasigi Sesat Mapanda Shanapati district headquartered, Manipulangaki cabinet mi Pangto Lagani Highness Minister N. Birengi Warol Amanahidi, Shanapati district Marung Sanmara Paikaliba, Tuan Basako Taurangi Tabak Toram Singamari Lanana, Nasi district Asigi Nupi organization Singi Mute Singa, Set Minister N. Birengi CM Secretary to Unakre, Unabaduga Mari Lanana, CM Natagalakiba, Warol Amada, Lagliba December Mapan Shanapati the cabinet mi Pangto Lagani Habagalonana, Loshilakpada district Asida, Paikaliba development working Amadi. Pekesing Lokhopagi Matanga, Yangsingani Haikana Supoxation Makatari, Makatarak point and see Manipur Goba COVID-19 update, Mio Sam Yankayamanga positive way Amana Lakidre, Saliba Punkungamari Ashida Manipur Mio, Sam Yankayamanga non COVID-19 positive way, Mio Amana Lakidre, Aduga, Mio Sanigo Humdrago Humdoina Lasidagi Paduna, the search Stokre Heidi. Housing power confirm case lising Kungani Toga, Sangwaga Nipuga Manga Sukre, like the Bamigi Masina, Saniga Maudraga Manga Sure, active case the lising Aniga Samapanga, Yankaigamatoy lady, recoverina, lising Kungani Toga, Samriga Nipuga Manga, Yaure Hennes Boxes, Namakatana Fondorakli, Topa Pau Kranamok, Lakli Basayol Karasida, India COVID vaccine, Sweden Fanglagani, Narendra Modi. COVID-19 licensed vaccine puthokna ba India gi scientist na akan mamong do hona bagaloina lakli ba sayol khara sida India da COVID-19 gi vaccine soidna putholagani haina leba asi Prime Minister Narendra Modi na phongdokre wafam asing asi video conferencing kuthangda party punamaki MP sing saru yaraduna COVID-19 gi oiragli ba phibam asi gi matangda khanane na ba mifam amada Modi na phongdokibane Modi na makhatana hai vaccine gi matangna khanane na khiba asina COVID-19 gi mayukta sangshiliba lanjangda hena mapangal kanhalagani masigi matangna hokiba matam kharadasu state singi CM singa wari sanaki India gi scientist singna vaccine asi puthokpada mai pakna bakana honari vaccine asi India gi ICMR Department of Biotechnology amadi Global Industry gi saknai rabasingna akan bathabak tawri Housing power Sarona Oitokpia vaccine Nipan trial gi tangkakta lady, Masigi Manung India gi Masagi vaccine Ahum trial gi tangkakta lady, Matangi Sayol Karada COVID ki vaccine Putolagani Haina Panari, Scientist Singdagi Ayabe Hek Pangbaga vaccine Kapaki Tabak Hauragane, vaccine asi Ahan Bagi oina frontline healthcare workers sing Hal Oiraba Singamadi, COVID Lyset Kaloina Aruba Pibam the Laikat Nariba. Singda Pangangani, Malem Gilebak na COVID vaccine Puthokpada Kwaidi Apabama de Ahong Mamal Ogadaba, vaccine Pamli, Maramaduna Malem Gilebak Punamana India gi vaccine Bumi Yang Tamli, Modina Makatana Haikibada, India Putokodariba COVID vaccine, Asigi Mama Lepagi Matanga Amadi, Hidak Asi, Kanada, Hana Pangangadagi, Haibigi Matanga Central Government State Government Singa, Wari Sanagani Haiki, Nasigi Mipamasida Tuan Ba, prominent political party taragani thoi rom gi lusingba sing amati Rajya Sabha gi opposition leaders oiriba Congress gi lusingba Gulam Nabi Azad Trinamool Congress gi Sudip Bandayo Padaye NCP gi Sarat Pawaran na singba su saruya khi haina pauksi isna makhatana phongdorokli makhasa tharakpoina khangjinbada yamna kanaba maruiba pawamanamo COVID na laikhidaba patient sing mathau mangam pangthokpada selauroi Handa COVID positive masing yam kibadu harau kumai kara laikhibadagini Health Department Hauzi COVID positive oiba masing asi lising kunga mangaga sangaga kuntraga ni pani recover masing na lising kunga ni thoiga samaga humdraga ni thoini active case ta lising ahumga humdra sibagi masing na saniga maudraga marini home isolation da samapan ga yankhai lai recover case lising mangaga samapan ga taraga tare ini cumulative number na lising tare ka chamaga Humpugani Twini, Garang Power Taste of Kipa Masing Shila, Mariga Lising Kungani Panga, Samaga Maudraga Mapane, Housing positive case the recovery case the Hengalagle, Garang recovery case na, Samaga, Nifugatar Oiki Asumna, recovery na Asum Hengalactuna, full recovery Lakadoribane, Shibigi sang Mamang the Kare Hengalami Adobo, Nasi no Manini Sita Shibigi sang Sutarakle, and the COVID positive Masing Yam Kibadu, Maru and a Kumai. Harau khara laikhiba loinana luhongbagi matam oibana sakoba matamda mai hangdolaga sak saminaba asina oigani hauji Christmas amuk yoksilakle amadi hena si ingsilakle maramaduna kharagi hena section daba yadaba oi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯏꯪꯍꯟꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯝꯕꯨ ꯁꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯈꯅꯥꯎ ꯅꯥꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯨꯝꯕꯨ ꯁꯥꯕ ꯊꯛꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯥꯕꯅ ꯈꯅꯥꯎ ꯇꯦꯡꯊꯣꯛꯄ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯉꯟꯇꯥ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯏꯪꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯍꯟꯗꯕ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯣꯏꯁꯤ ꯄꯤꯛꯅꯤꯛ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯕ ꯇꯧꯈꯤꯔꯣꯏꯁꯤ COVID-19 ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯅꯤꯌꯝ 3 ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯍꯥꯡꯂꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤꯁꯨ COVID ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃ ꯇꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯧꯈꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯒꯜꯂꯤꯕ ꯔꯤꯝꯁ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯁꯤꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯛ ꯂꯩꯍꯧ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯁꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕꯒ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯁꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡ 130 ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯁꯤꯕꯁꯤ 130 ꯑꯣꯏ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯕꯁꯤꯅ 78 ꯑꯣꯏ ꯄꯨꯡ 49ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯕꯁꯤꯅ 52 ꯑꯣꯏ ꯄꯨꯡ 82ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 39 ꯑꯣꯏ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯕꯁꯤ나 वांगी मरम अदुना खरा खंगजिलुरगा ngamdrakanda lakpasina ayamba oi tai मरम अदुना मतम साना हॉस्पिटलाइज तौरगा मतम साना लेंगबु मथौ ताई पोकपदा ngairiba angang हौरगा sei 15 फावबगी मनुंगदा लेबा angang हौजिक फावबदा अनि सिरे अमना sei 5 अमना sei 13 ni sei 13 dagi 30 फावबगी मनुंगदना निपानी sei 30 dagi nifubuga 5 फावबना 39 nifuga 3 dagi humfu फावबना मौद्रगा humdoi amadi sei humfu mathoidigi humdraga 5 फावबदना चामगा तरिनी अनाब हौबगा लाक्लबा मतम साना ऑक्सीजन पीबा मतम साना लेंगलबदि सीबगी चांगहनथै हौजिक मिनिस्ट्री दगी ऑक्सीजन लाक्तुना मतिक साना येंथोखरे करिगुंबा कोविड-19 नाबा मिराइबा लेरबदि मियोइदुगी माथक्ता सोयदना एक्शन लौखटकनी लेंगाकी डॉक्टरना प्राइवेट क्लिनिक तौबा यारोय हिरमसिदा ड्राइव सथबा हौरै कनागुंबा लेंगाकी मयोक्ता थबक अमा हेक तौबदा एक्शन लौखटकनी अमदि सस्पेंड फावबा तौगनी थबक नथैरुबगी हौजिक डॉक्टर अमदि नर्स सस्पेंड तौबा यावरि हेनसु फुंदोखी लोइनना कोविड अनाबा मथौ मंगम पांगथोकपदा सेल लौरोय लेंगाकना पोलोयगनी मदु डीसीना सिल्लांगनी हेनसु फुंदोखी डॉक्टर रजोना मखा ताना हाय हानादगी सथरगलिबा एसओपी कायबा सुया यादे वैक्सीन लैरबसु लैत्रबसु कोविड तगी ngaktoknaba niyam 3 asi aduma ngakna sat mathau tai amaga fit taruk lapna leinaba khutsa phajana hamba yumdagi sathokpa matamda face mask upiba niyam 3 asi kawba suya yade hainasu phongdokhi atenba pawa mana senapati da ok thingkhre handak marak state asigi mafam kya da ok da laisa sandorakpadagi ok loiba lawmi sing awaba mayoknare marak sida senapati town gi कारोंगी एरिया दा मपान की पुसिलक ओक लोइबा दुगा ओक साबा थिंखरे मसी स्वाइन फ्लू हाइनसु खंगनबा अफ्रीकन स्वाइन लाइसतगी ngakthoknabani हाइरि स्वाइन फ्लू लाइसत संदोरकपदगी ओक लोइबा मदि साबा थिंबा मसिना मणिपुर अहान मनी हाइनसु पॉक्सिएसन मखाताना फोंदोरलियन थैंक यू लोशिलक पोइन अतिन म पाउ मसा मनि खतंग हपसरमगे हानगी यूएस प्रेसिडेंट अहोम वॉलंटियर ओइना मियामदा मांगदा कोविड वैक्सीन कापखरे यूएस के हानगी प्रेसिडेंट अहोम बिल क्लिंटन जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमसुम बराक ओबामा मिया मांग वैक्सीन कापखरे मसाना याना कोविड-19 वैक्सीन कापखिबगा लोइनना मिया मांग वैक्सीन अदु सेफ ओए हैना प्रमोट तौखरे हैना फोंदोरकली अरोइबा पावमना डिसेंबर 19 जुपिटर अमसुम सर्टन अहानबा ओइना सही सनिपान गी मनुंगदा सानना उरगनी मसिगी कॉस्मिक इवेंट असि एस्ट्रोनॉमर सिंगी मंगला नमने क्रिसमस की मंगोइनना मसी थोलकपा असि मियामना उदुना विटनेस ओइरगनी डिसेंबर 19 सोलर सिस्टम ना मलेम की मियामदा अंगकपा यामना तांगना थोपा थौदो असिना क्रिसमस की मिरेकल ओइरे डिसेंबर 13 तगिना 15 मखोय 1/5 फुल मून की डायमीटर दा खाइदोकनगनी हाइना साइंस अलर्ट रिपोर्ट अमना हाइरी प्लैनेट अनि की अलाइनमेंट असि यामना थोई मसीगी नकनबगी सांगसु खेनगनी हाइना एस्ट्रोनॉमर पैट्रिक हार्टिगन रेस यूनिवर्सिटी की साइंस अलर्ट कोट तौरी
एक्सपर्टसिंगी वखलोन अमदा मतंग सनना उगदबसी इंग्लिशिंग अनिगा निफु मार्च 15 हाइरिहनसु पाउक्सिएशन मखाताना फोंदोरगलेन थैंक यू।